Upravo se nalazim u beogradskom metrou. Stanica se naziva Vukov spomenik. Vukov spomenik, evo kako to izgleda. Da pokažemo. Evo imamo ovdje jedan ovako jako lijep reljef Beograda, jel? Pa evo piše grad Beograd, jel? Upravo silazim na stepence dole. Znači to je to. Ja ne znam koliko duboko pod zemljom ide ovaj dole metro, ali vjerovatno duboko. Ja baš nisam sada u situaciji da vam pokažem to sve. Znači ovim stepencama negdje dole, jako daleko.